Sinuu mamnees yaana gammaatti nagarree hongaan arguu ga'e malee. Badi. Aboo kanatti garaa nu balleessi. Waraabbatina warri TikTok please na waraabbatina. Garaallee nu balleessi akka jetteeti. Amma jahamii laalte. Bayaan qoodoo walii haanuma jirte kan akka harargeetti eenyu riikoordii cabse eenyu jaartii sadi fuudhe umrii tana. Hai dhugaa walii haawun haqa gar gooma bareeddu daawwar. Hai king of king moaz dhiira jaarsoo deersa gubbaa. Akkana abbaa harkaa lafa qabi dhiira jaarsoo jee. San gubbaan dhiira awwadaa bar waa malee awwadaa hin jennu. Awwadaa biyya goota yartuu fi galtuu kam goggoota. Akkana. Akka sifataa jaa. Oromiyaan haa dubbattu mee ammaan tan. Ati dubbattee enggak maali ree bakka ati deeminaatiin deebi'a jedhee bara mata bira soyinaa fi arfaffaa. Ati koi. Wanii dandee ijaarsa keenya deeffanna ni dalagannaa masruufa if dandeenyaa. Haala sadiimi afur haa guuttatu wanni walirra nu laachise hin jirtu riskii teenya nyaata. Inninis nu ga'e. An torbaan keessaa gujumata qaana bira dubsilaan dalaara argitu waan ta'eef rakkoon qabu si galee. Akkamitti? Maal jechuudha? Haftaaf godhaa harkaan Bakka keessa. anatti rakkoon anaa hayyameef bakka anaatu hayyamu godhee rakkoo miti. Torbaan keessaa guyyaa takka. No problem bayaan ni ga'e guyyaan tokkichaan sanuu. Kiyyaan kun rakkoo gurguddaa qaba. Kiyyaan rakkoo gurguddaa. Kiyyaa maammee janiin. Maammee kajaniin kun jechuudha. Ati gabbii mee waa taasise seenatti jarjan taa'e miti. Nama biraa yaammadhee bitaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matti fedhii dhumti heerumaa jedhamu kun iyyuu isin fuudha jechuun akka dhiira walii galaatti fuuti isiniif maalidha? Akkamitti ilaaltan? Nuuf jireenya kaa fuuti bultiidha kan nuuf jireenya. Gabaabumatti isiniif jireenya fuudha jechuun nama dabalachuu jechuun isiniif jireenya. Akkamitti ilaaltan gammachuu akkamiirraa qabdu? Warta maaliif buute warta? Fuudharraa gammachuu akkamii qabdan? Akkamitti ilaaltan? Akka malee miira ajaa'ibaa qabna. Miira ajaa'ibaa, miira guddaa kabbaad. Bayaan sirnaan deebisi. Deebiin argataa hin jirruun. Deebiin quubsaa miti jechaadha faamiliin. Hono ani beeku sooyyee aqal jeeqta holaal. Ani adaqam sooyyee badam beeku. Eessa jira inni quba itti qabdan kun eessa jira? Silaa suuraa asirra waan jiru natti hin fakkaanne garuu argaa hin jiru ani. Suuraa hojii ka'uu ni barbaaddaa? Laa maal jechuudha? Yoo suuraa hojii ka'uu barbaadde bakka inni jiru siin qajeelcha. Dhuguma rabbi. Jechuun maafan suuraa hojii kan jaarsana wajjin. Feemasa Oromooti. Feemasa yoo gara suuraa hojii ka'uu nama jiru maa? Bayaan. Feemasa Oromoo barbaade dubartoonni meeqatu jira dubartoonni feemasa. Aboo ati rakkoo qabdee? Ajeelaan deebisi gaafii amma gaafatamte. Wallah ati deebisi kaa dhiiraa mi ati maa? Sii gaafatame mi deebisi gaafii amma gaafatamte. Kiyyaa ati dubbii kiyyaa kootuti na hucciisi kaa. Koot deebisi kaa. Bayaa yoo dancarraa shamarranii kan hin gaafuma kana jechuudha akka dhuma isaanii deebisan shamarran keenya. Deebisi haa dhookaan amma deebisuu hin danda'u beektaa akka malee qabamee irra. Dhugumaanuu naa deebisaa garuu akka dhiirotaatti mee warroota hafaniifoo maal dhaamtan? Akkamitti ilaaltan bultiin isiniif maalidha? Gaafa bultii ijaartanii ammoo gaafa akka tasaa ta'ee isin harkaa karaa ilaalu yeroo fakkeenyaaf yeroo isin harkaa diigamu maaltu isinitti dhaga'ama? Warroota hin ijaaranneef moo maal dhaamtan? Bultii jaarradhaadhaa jennaan nuti. Okay? Bultii jaarradhaadhaa jaarsi keessa yoo lammeeffatellee rakkoon qabu. Maaf mushkila dhiira waan ta'eef. Bakka nagaa mulaan. Kootu bakka isatti hin ta'ini? Laa rafoodha. Seeraa jaarsi kee lammeeffateera. Sidiisullee. Ayyee. Ishi bakka rakkoon jiraa dhoko. Bayaan keessan si dubbisee naa deebisuu diddee wallaahi sitti haaree mara. Asoo akka malee natti haasofteetuma sodaadheetuma siin deebisne jechuudha hin dhuse.
Malee. Najjajjabeesti jajjaasoo jajjabaa na gaafatte beekta. Si deebisa abba. Gaafattaruuf. Amma si deebisa rakkoon hin jiru. Shi. Ayyee taate. Ish. Waalaikum salaam. Sumayyaa Tasfaayee Dumaashi. warahmatullahi wabarakatuh. ሰጠኝና ወጣ እኮ የለም ወርቀት ወላሂ ማሲ ከነ አልካ አመለጠ ቤት መናገኝ ያላችሁ ቪዲዮ አሰሪ አንበሳ ካማ ከነሱ ልቀቡሽ የድሮ አንድ አበባ አይሰጠኝ ቪዲዮ ሰሪ የተሻለ ነው አምጦት ይሁን አላቅም ብቻ አንበቁ ካማ ከነ ኮፍያ ምናቀሙ ማራ ፈቀሲ ከነ ማራ ኮቀበሬ እንዲ ይሰጣሉ እኮ ልጁ ለጨዩን ከነማ ታዲ ኦ ባለ ሰዓ ከና namni kenna አንድ ኮፍያ ብለሽ አንድ ኮፍያ ብለሽ የለከተች ነው እንዴ ታዳ እሱ ማለት ነው። አሁን አንድ ግፍት ሰጥቶሽ ይሄን ያህል እንድታወሪ አደረገሽ። አስቢው ጭንቅላቱ ምን አይነት ብልጥ ሰው እንደሆነ ማወቅ አለብሽ። እዚህ ጋር አጀንዳ አድርገሽ እንድታወሪ በአንድ ግፍት ብቻ 4 ሰዓት ስለሱ እንድታወሪ አደረገሽ። ወላሂ ገርማል። አንድ ኮፍያ ነው። አንቺ አለማወቅ ነው። ባላየ ብታልፊ ማለት ነው ደግሞ ይሰጥሽ ነበር። ምን እሺ አይ አረዲስ እንኳንም ያላለበች ሀበባ ለምን አይሆንም? ዝም በይ። አሁን ፈራለሽ እንደለካንቺ በቃ እንዳልተሰጠው ሰውኝና ዝም ብለሽ አጀንዳውን ቀይር። በቃ ደስ ብሎሻል እንዴ? ዝም አትያትም? ኦሮሚያ ቢሮ ሰላም ታታውዳሜ ብሎክ ሲጎነ እንዴ? ኦሮሚያ እድሉን ስጪው የምር ወጂ ከጃ እንደ አዲስ እድሉን ስጪው ችግር የለውም። ምን አዲስ ከፈለግን እናድሳለን። በቃ ሲከን ነው ተቃርቲ ከፈለግን ከፈለግን አለ ሰኒ ሸክ ሰኒ የፈጀውን ፍጀገሽ ለድብሰት ፋይል ያደስ ሰብሳይደስ ጀመር ማደስ ከፈለግን ቀቡ ያላለቀ ነገር ካለ አዲሱ ይጠቅምሻል። አንቺም ይጠቅምሻል። እንዴ የመጣ ስጦታ ወይ የሚልሽ ከሆነ እድሜልክሽን የሱን ግፍት ባየሽ ቁጥር እንዲህ የምትንቀጠቀጪ ከሆነ ማለት ነው ፋይሉን አድሰሽ አንድ ፊቱን ያላለቀውን ብቻ ይሻላል። አንቺና ብሎክ ትኩት ካረብ ይያዲና ማይቀት ብሎክ ጀለ ጀራ መስብላይ ነው ብሎክ ያያስ ፎሎ ኮንሲ ኩዱ ኤክሲ ሙሄዳ ተዱሪ ሲበርደ እንተሩ ረጋታ ዱርተ ሲያርካቱሪ ወላሂ ቢላሂ አንድ ክልማ ናግረላ ማል ጀለ ስረጋት ያን መቃካ ነገይ ዋን ፌኔሌታኑ ሱሜያ ማለት ኦበሌቲ ኬኛ ቦሩሃ ደመና ኬኛ አረጋተ ጎዶን ቀብ ሜዲስ አመስ ጃለኺ ኸናን ዱቢሳ ሙሄ ማሜ ሙሄ ደፈዳ ኸራርጌ ያሰጨዲሲት ማትማ ጎታ ፋን አርሲን ትቃቃ ወልታን አዶ ኮዲ አቱ ማልበ ተሽው ነው ቃቃ ወልተት ማህተ አነሞ ማሜ ኸናን ጎበዝ በያን በገ ካሜራ ኬቲን እንደ ቀላል እንካ በፍራ በገ ማሊፍ ቃቅጣ የቴሲኖ ስርየት አንኮ ሙዬ ፈጎሩ ደፊ መሌ ኢትያጀቱ መንጀኢ ፈጎሩ የቹን አፋርጌ ከስንጅሩ ኩኖ ፈጎሩ የቹን ጠበቹ ፋ ምናምን ይጀነኑ አቦ ኺያ ፋ የነኑ አቦ ኺያ መታ ቁልፊ ዳሽ ነገይ ዋስ ቦኺያ ጀበና ፎቶ ወልደብቶ አው ኺያ ወራ አባብ ዲሰን ገርተሚ ኺያ ሰና ገርተ አቦ ኺያ ጅማ ኻቴኑ ኑ ሀራዋጨቦኑ ናራዋጭ ነገቡቴ ጃን አይ ማልታ ደቦዲ መታ ፈያስን ቀብሞ ማሊፍ ሲዳ ቤት አዋን ተከሲሙ ደዘ ወላሂ አፋን ከፋን ከኛ ሞተኛ ሀብተስ እንጂ ደስ አላ ኩሊ ሐል ካርሲቲሌ ከንኬኛሌ ቶክቹማ خلاص هاسوين ما قرر اسون بيساجي بكاشي ما ركو خبر والله وري افان سينينغل لموديسو قبدوغا سغلي خنيو سينينغل